enti anope ye kabom kase ye moache e de ba Badwam dwumedie so me ma hwefo ache na oman hene ne afia mpam cho me ma moache ejo so na bibia boko nyame adom boko me kon edo oniaba ene won sa kwansu so yellow nye green yellow nkiti no so no na omode momone ko bia wo no na abenkwan ni ngo no kwango no omasa e dia wo no na wape maybe nkati ekituwe bi e dia wo no na o de jeni nkiti so jeni nkiti na o de asi ho ansa na obewie na watwitwa akakaduro no de physical watwitwa akakaduro ni garlic so asi nche e de tomatoes na kondo na no pe uwie a na wahwe oko epuruma catch of the day o he tilapia tata obi TV o say akweda ba obi problem open the oil tata I told them here to me basa enti we can krato a se bia o ba refi ya afiba asante ene eje je wa asante bompa eni pani bra brepa na o de o kika kaze ba kaze eni pani abrenti eni asiba ka mesu be kan no we de obedidi o ya de obedidi se obi yare se obi eni sika se obi esi na ni subiri ni o ya de yin obedidi anu ti ebu ba se si yesu kra uja no akohem ye di bebrebe achi de kra de aduane kra ba be pia to be bi ti anope bi se onkra se aduane hu hia tididi onkoa na de bia utwa adwo saa ya bre you know ti edu be bi so amu free body nim kakra o hwesi the press class de bia da so obedidi ntino kwanche gota ho food and that to iti aka se me to aduane wo de bia ho na food wo to aduane wo de ka muntie wo ara mfuso obi anya ne ho de tie ne se de wudi akoni paduani mu no very important to the kwanchan koso na no da de ye mu kumase no se be si me petre by phobia fast e de egu body nim I de ta kabena me kono ti nyesi ye kan ya ka cho de se aduane esi gata ho me kan kra na PR text me eno na e papa koso aduane esi gata ho na e papa de koso na to na se de o sheme no aka chem se ana me ho de ko me na se malaria na I say I jaundice e ka unti e ka se me cho de bia o yesika ko twa ituma de bia ba bia ya tu ni wo de wudi akoni peduane mu your problem oh wow ti mo di disa fruit bia ni di afimu ni nyina president opa check o diet table no fruit say wom vegetable why yira kwan kra anopa tututu o se sa aduane gare ni banku ni fufu ahye body ni mu mase tam hwanu no na bonya cameraman na fu ha push o gira we asewu mo susu mo nwene mapo mo de ho ye ka ne say dia de bia no mo nti ase me from steps be 3 seconds ya tia matis na me hu ama na himachi mfi o me ma no enye adwuma keto o tie sremu ye ka ne say na wo sa ko check up very important obi atena se pa se mfie be nsie ni se ne se pa o de ko dentist wo never ne se na so kra de o hwe mu poda o na ni de kra na ni we no on kom ye hwe se wani no ho asem te sen ahodi wo mu anase sinto bi be efa no because be kokko be before purupuru so a no apa handkerchief no de wo na ni asese ya mema so amoso tweta kratintin te sa kwa de bi de na odi num na anopotutu no sa ye we nyina akire ye ho amani o ya me apomudi enwu yan onko check up da engo hu se bema watra 40 so 40 they call mo tia ba from kakra prostate there be liver there be kidney there be way there be we so nya hwe o so say o dey strong they feel strong man koso
On say car betimi akwa 10 years without oil da. On change oil, on show brake pad, on ye hwe kwa na ko wo say one day grind. Na man bia otu area ha o catch us say o de obo hu di besi na dia question say ono no ama na yes ah. Ti me sremo. De bia da na otwi me monitor presla. Week we muntade a wa hye nkoa no. O calculate a o ko hospital a. Na ko ye thorough checker, enu even 1000 cedis. But otom atade no 200 a week. 1000 cedis. O cause 1000 on for go ntade na what no for nko hospital baby am ko impact. In small baki kakra che wa hwe a wo be no. O the breast cancer so ti asori fi. Breast cancer o the asori fi. Edu baby am ma adwuma no ye din dodo. Enim se onyame de bibi bia ni asase we so a ene yona ene kure achiye bia ni ho. So onyame catch us na breast cancer obetu no boom obetu. Nye de nyame nye da ebi ni. Ba nye ne kure se o de kontra asori fi. Ya kika yi ne ya kika de ndie sa yi kra me hu bu na de wotimi je de ko buta na be kra do be sore jawa ko ka me ke no ko de aso ya kika yi ne ya kika de he si ya kika yi ne ra oka onka se o se ba be mo bi bia kwa ba mo bia ya le di yo ne wi kama e de kwada ya start on a very good note nti le Scholarship Secretariat boss no oko MPP headquarters I know am me from say my public account committee now because there when you ko bia ho to be analysis of bia to me who say obi didi afi vegetable ba fruit ba kokura ni with the public account committee for here pacho koboa okay Scholarship Secretariat boss eko MPP headquarters intino adekwa okoye no ho no ni na ye Ghana kanko no bia nkontabuo ne se de eko but meti bia chemu ba menim se koso man se first no na ye se eyi koko scholarship no ni o hu koko da ne banso hu bi da na ase na nse omunya but asem no meti ya te to say o mo ye koko na nya o mo I think say such like yes ya ben koko fo ne ma no okay eso nya bia kama yeah na ya nyasem kito enti eno ho asem eno no na local news ne so Kufuado NPP gurus pay last respect to former chairman enti eno so penifu ekoja ye reyi eno so ho asem adomonline.com ebon ho amane Ministry of Health induct medical herbalist from KNUST enti won ekosua enhabanro said de obefrafra e de aye enrama Ghana for apomodin no na womo age won atum safo no koje ntete no wo KNUST suapomu wo Asante Mantamo Ghana Water Company Limited assures regular water supply after flooding assurance no dom de bema na so se ekoso aye de na ensuo no so ye benya enti yenya ensuo no so ade free mu ba no so ye benom yenom na ekoye mu so ade be ye no so ye Ghana for iti assurance ne de omo de aba iti edaha suspected thieves tortured at Galamsey site iye no na ahumtio mse pacho fia ne o manya video ni ya ahumetenso eye because ye tete hana edu ahumachi o ma hisa water so yi no de abetena ha ne akasa saa na untie ni acho Galamsey site ni torture wa mobo nso eye because emraso oman mu say ehwe nipanim ne yetia no enti adomonline.com ne de mpamcho de wa ha bie no okay if you time to say before times no enne utiche ni bia danase asene yete radio ni TV so kasa teacher ni bi ntia from crèche till when I was be school a teacher for nyina ye salute mo na mi hira mo pa mo ye adwuma nso makatua ni sha rade en company for ho na bebia ketua ni akese na ye kra ye ma 2x4 kra kira mo dia na ye kokotua so dendende ti se wo kira nkra class of be 50 40 na wo team stop talking no ni ade na wa kira ade na ye ntiase a teacher for nya mi hira mo nyina baako na mo ye dwumade kese ewo tamale ebo teacher for abaso nam den kam so obi anya abaso bodie ni bi na enso be sure se kakra nti teacher for bi a wo hwe ye sabra no pay ye mamu nyina mo
ene ayiko mu nyina mo ayade amo sefata se ebo mo abaso bia nya dan ka bibia wo sefata bia se nke de mamo eso se wunya ne saa binim se brese mu no mu nyina mo benya mu de baako nti ene awrade nka mo ho ho na de mo ye bia enkoso na mo nyi mo yam enchira de yie na o mai nkwa ni mu ya mi nchira chechirefo nyina woni mu cheche bia number anya hwe kwa de momo bi kra esu a so ho appreciate no ana wo frɛ no no waka bibia kyerɛ no no so ani ade a I think say yes when yes sika kra na wo said frɛ no wo say eh obi kra kai me a so ho fine ti akyerɛkyerɛfo na mi hyira mu nyina baako enti ane na meto ahwe na so no wagya teach agozi mu teacher said ade ne de ya wa brabom kra say sebene wan kasa wo ye prophet wo wa ofia ofie no hye nkom kasa ja nkom problem ene na we nsa wa o we de se ye wo ni anti comfort ba we se ye wo se agozi nya be ko so ama wa ye kese onipa to wa se ye kase kanipa asema na se re fie na say o shira de ba enipa fie fo ane de ko on fan so da because the sad no go so mind material o di se we de nyamie ni se ye kika bebu pass o de beso afa no bi yi na setire anu aka se cheche ni me tia fa cheme eti office unim me tiri nchen wa hwa tramia tra have Kenya say kwa correct everybody nyakopon Mumba teacher adwuma ye ya. Facha me why say ben na say no wabeka ye hu ntimi hu so ye cheche ni. Oh me da wase. Enti facha me. Ba we once a teacher always a teacher. Enti facha me why say ben wo so ya de bi. Now check class say. Ana. Me chere GSS also was GSS 1, GSS 2, GSS 3. 3 nyina wo chere. Now ye de P ya na say three teacher. Oh, no so Oh wow. The Chronicle. When you Chronicle. It's a for your mamumo. Ghanaian time the Bokrat side Niger for bear 38 and as foreigners 38 and Rabofu Achomotaho. And you're right here quote him, I say someone can week him wate. As I saw it. Aye. It's any surround Munina good Ghanaian times and you had one more luggage. Omo do so omo bed day no mu kwa be patcho ye ntuaba ha Ghanaian time the Bokrata no na nipa miensa bi esusu se asobotwe sa abayo na ko interview man kesim no sa nipa miensa ni nyanu edo omo kogina adaka em remande wo omo samra 25th October Adom ka se so hwe ya ye bossa amane no enti Ghanaian time the Bokrata ne dia no pay onso de beni yesi nyame ya adom a Cocoa Farmers Pension Scheme no take it off next month. Pay 24. Na mane ba owura Macmenu Peter Macmenu wode ni mo ha wode to journey. Ti say na nanu makuafo cocoa fo no omo so ba benya pension scheme. Na say nana wadra cocoa ya dra nda chi bia okona ho megie mu a sikantintu obi eda ho a obetumi de ahwe ne ho. Ghanaian time the Bokrata amane bo ano pay a wono so de ebaye. The Chronicle, we just say you know be celebrity Ghana ni di sheko ni bathroom kokra yera Kwame Ofosu Banfo say the deal with the entire meto abonte. The Chronicle are celebrating the year power and we say sickness. Sana obi Alisa Hotel Alisa Alisa Hotel. Nti yebo Alisa Hotel the anani rano Kwame Ofosu Banfo ana ye kana asemi na anoda wa bie ba konso ewo tema na ohwese de Chronicle sia twro ne ho nsema afa era eye Kwame Ofosu Banfo ya efeyi pa nti oji Chronicle do bokata ne bia na oso apebia kai o say LPG consumption rises from 14.5% to 36.9% within 4 years. And Kwau Nkwatia Chief Demands Corporation of Settlers, big one, Okwasante Mantema. NDC in disarray, sweeping calls for fact-finding committee report. Accra-based Eagle ISET also issues 72-hour ultimatum. The Chronicle, the Bokata de Odiabande. Daily graphics say, wager floods, hundreds displaced, low-spirited, and Chiefs residents want Empire Cement to operate. And once more, College of Physicians secure 10 million euros to fight disease.
and after the Daily Statesman Agenda 111 on course. 87 hospitals at various stages of construction. And what's the Daily Statesman and so the new Crusading Guide. Wager McCarthy Hill Youth Buyer Funds at Empire Cement Saboteurs. And the big one, MEDA, $536 million Ghana Power Compact ends. Agenda 111 to bridge 60 years gap. Under the Herald, the Democrat, Parliament threatens the Herald with contempt over $2 billion GMPC Gensa gas loot. Bribery allegations and tension take over offensive stool matter. Otufo holds crunch meeting at Menchia Palace tomorrow. Daily Guide, if you are first now, Daily Guide, the Democrat, so man kesim killer bags for suspect. Nani nyina say Nana Clark no and all patch I was a third accused person no Jonathan Obeng onim ho hwe mpanifo nya no monko na no wonim say ye omoba bekum asobotwe nti we de osre court no omundile with ono ne osofo no na Jonathan 26-year-old guy ne de onim ho hwe to we de wo ginama patch nti eho asem ni delegate obokrata no de abanenso ni nyina mu no miensa ni nyina ye de wo makwakoto afiase. Now, we want justice for all parties. Chinese man lawyers and a issuing. Now, China Nina will be a Juma and as a construction firm or a Ghana 4 year Juma or days a second war, the minimum. Yamina just our brand here. The Merlimini said, one more pay attention will be a any more. Penny out the dunker could forward to a near bread and tintin compact 3 ho and what in a near air share. Now, or Senana eyes mida compact 3. Inti Penny out the dunker could forward to Babaco US, the minor emu. And now one name midam penny 4 a shiaye. Now compact 2 na won so yenum at the or the Ababatunum. O her said your woman ya could do nas, it's almost say almost her said 3 woman anyway. Inti delegate the Bocratano no so and some man of pay or they a buyer. Lady, if you call my joy enough, and yeah, and a dahano, Sasson on the funtum afram from Ned the dahano, said the Nimsagan Tiano, any antique can I say, and our worker say our leaders are either complicit or incompetent. Because an annu year, we in a new fagalam say, when you know, leader be one or matching upon a mem, tea quiet and the Ohianke hoy quiet, and a Dutch who ya to say the iron no. Dahononti and also wasem and no and our scores of residents displaced are the strapped as wager oblogo and tetegu flood na and rana mi bisa wo newsroom say fear ni oman won say insiachi ban ya insurance no onipa enim ho nimde no wo mo ye bi enti as oman se Ghana no oman Ghana no ono oni insurance ni e ma mi bisa sa asemi ni say even news you mukra no almost 50 Sunday nadmo for emeboa omo because one there ya motete ho no nya afa na asi eti fine eno there ho but na notice COVID by na ye de baby sports for hin wo prampram na de aye camp na de amanfo na de obi fie na de Pentecost for omo baby kese hoi na ya je na de boaboa so oman no say Ghana no ye ni nsiachi ba ma oman no say bibi ni na se putupuru a sa nsiachi ba no betu charge oman no impofiri mu ansa na kire ya he de be ya na okay enti no enra na awia no wo hwe se de kofie je ne data hene omutwa asalaja hono ne sampotem hono a ayeketwa wa ha de but enra wo hwe Adom prompt breakfast ya obehu se Ghana ni insurance my Ghana no oni si achiba myjoyonline.com no well if you be home oh yeah we and then mashase baba 11:30 na sample for J said na shase tie akosempo for J ba no I see akosempo for J ba no the late so baba ampo for J o kai news Adom FM mpacho o ye big agenda na nipa mti na de obro wasem am sei enko so Pese
Okay. Na wonya nya wanim. E dey na ga woga biem. Me ni hwe. Enti ne ye nyina no so madaro ma sara mo je brush ye no. Anopai de the one krata ne news ne de aha. Ena din de kwan so ye de besie. Ne mum dwumade ne ya hyehyɛ. Efisa agudie mu nsam eto aso sesie ya ye kwei professor UK Wallace eba na face sister Sandy be ye guy. And all be sem kura and then na hofade pa wo de bo ba ni tage we ya nya steady obeton ye tissue isu gina obeba ode ahosepe ne beba na efisa mu so ene nkomo eda pono so me dofo ye tie bi aha ye ni agoro se otimu se bibia ya hyehye bia ye kama pensem mu so beba afidie ne ye mpon ye te so saa intimane na ha eda sipi so hweye ye kwaba